Karbi anglong Assam lepen Meghalaya duya hoya long nonanta soluk Sodak atomon ke jap kang tonji cethan un epen lang. Rongkhang lem sahin pen ningkan sek amai pi kang nipon. Karbi Anglong District Youth Congress pen John extended mai kang ni. Apramsi notice Karbi life kila ngara do anpan kardom pajiriklo. Nili Abirta than bang phi sami merlin indi katharpi. Tadi Pini frame jam Abirta ang ton pen arjiponik tha. Karbi Anglong Assam lepen Meghalaya duya hoya long nonanta soluk Sodak atomon ke jap kang tonji cethan un epen lang. Arni dingkloi pen aduya hoyalong kacharbo amede ki thur thebom si theklong lason thot si men aduya hoyalong soluk Sodak atomon ke jab arjulong si tong sekot pen law and order la pen deputy commissioner Srimoti Krishna Borua Karbi Anglong Tramas Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron la pen team Karbi Anglong abitung atum pen hamren DCSI hemalong kenang sot krung sai mai ke padupon Aduya hoyalong si charai komji plotang te hadak infrastructure pen chenglok towar me la pen ki ongdung kaching thura saya bang kenang sot binong sonsi Dr. Tuliram Ronghang CM pen kaning je pon ke prabjin pen towar me lang ongdung kaching thuramo laswang bong police station lahai ke thir thip je phan prabjin pen sai ke pachun vek je phan chisik pon tanglo lapen aduya hoyalong ki thurbo malam ki lapen soluk Sodak me akar sita me prabjin pen ki pa map thip jia phan sita me penang ardi ke thedung kaching vai padupon Uang pesong pan umri dam pen singki te than pen kopia ke sung pen si lason ke ponang ma letum Pini daking vai lo terso sai ka chutuki ne pelang ajo ini pen si Sodak Kebom saya itu saya alam kami pada awal kami tinggal di saya karena penting right Sir. Right kan nili ke dampen dan nili dah orang itu ada ketuan media tundam kapeklang si peklang jod mati lasi dah ketuan ke MLA tundam ada dua hari ke dampen tapi Pini song ketuan CPML puno, SSC puno, Congress puno, BJP puno, lapen ke kapre political party nung tahan dampo homni dampo sita kosong si laso amet kape meji ma laso kosong si laso amet mi laso kape mep jima laso lama ke anutin nama take lasin niltum ma ke kamatha ba ke laso ami kai danglo so kape mep ji phat lapet pa mep piar ji phat Pekai gede tifa, laso banting itu kan batasi ni kan non ini dampo, non ajuda dame pena tinggal dame pene laso adim asayang deng ben kitun jiga ni, tapi cun dia dia banting ni kan nili ke dam dewe border area nili dam naik lo, tum record ni CM ke mande pen nili sai sema pen jenglo, khanduli pen jenglo, halapu ala buana Naga moral la penari hote abre hote unda mukro la pen ke hala pua area tan ni dam nai la abatai la principal secretary BNDC SP du manji konsinan ni dam asita kosong sika pichun pen alam datang samjima la pen ka pichun pen kai ke ma tum duya hoy pen chbong hoy pin pen kido aduya hoy kido interstate border kido tum has to konsi dora pet khara pet pen el tumalong le nangli long le ni long le so chupal lo le pin pen aduya hoy mi thangalong le kido pen dora pet nangli long le ni long le mi thangalong le chi dora pet pen kala pulong le me kala long le tum ta barbe Karbi long le ta bang na nangeni sita aduya hoy la so ka huri saya la so sayang neng ben kapal beda di pansi kapori le ben jadi ini tulang mak Sorry si bang hello la border lo kapit kiri pan aprang sian nu job potang hai bang ken itu klaim posita aprang si kacing bai sing sai bang tu nang man nangilong leyong si ni nang cerai pen
ba nang li thame nil long le yong sinang cherai hi pulong te la so adu ye hoi bang phang thik nei mati si thik the ku ben ge ko son si pada sayang deng ki mala le nang le san jong sao là hay rồi đó bạn gặp tin bên sao là la hai bang ge ni tum ching mai bon bon no Hamren Pen Daniel Terang report Nordic Karbi Live. Tang tenona don thua Abirta arjoik tha. Rongkhang lem sahin pen ningkan sek amai pi kang nipon. Nijang Karbi Anglong Ghelani Rongkhang lem sahin pen Pini chiti ni phai ingkora sirke bhomtar ni ningkan sek amai pi kang nipon ajai mek kedeng pon. Ajara sai long sita me kaching wai pen kache kroi sar asai kedeng pon abangke akenang sot binong lason si lapuanat Nijang Karbi Anglong Ghelani Rongkhang lem sahin pen sita me labangso Ghelani Rongkhang lem salong kadukave shareholders doan aphan Abirta CPC koson pen ke claim keda makenang sot pen si ke bangji langarni labangso Rongkhang lem smesen me et pen ke claim pon thu thekji ma puwa puthak chingwa chingsai chethan chimung pon si ingsam jin pen mai pachun pon labang so malong manpeng ke the pen ka chitong dun Ghelani Rongkhang lems chairman ke hai Mangal Be vice chairman Babutimong secretary Dilip Teron lapen ongdung ke theke dinga tum chitong dun si Karbi po ho pen archopon si ingsam jin pen Ghelani Rongkhang lems ningkan sekamai pi pachun pon ini cuma bangsa mai lah kembang next asijo na pansi sini cingwai lo ini yang ingkara bangke ni tungke sangka enam kali ini yo sinan kono kiron taki jo masih la bangke ini bangke lap tahu dia lo kalau san tahu dia langsung si telang lah kita memunding yang ingkara panil tu mata original budget mata isi itu la bangke Efek pengelang niltum short term, labang so loan ke NGF niltum ada kecisi pondok, kadu gawe lage siap bandar atau masih niltum panong pondok, ikan sekapan niltum niltum, masih lagi korok kopen niltum, jong si paramlo, kalau tangke 2% interest yang si kami 5 laksan dan bukti lah, masih ini ningkan bangke ini yang ingkana bangken itu apunji adalah setting situ kalau soal ada itu token hamulan itu lah soal long hal ada langgar itu nanti itu tapi muning akan sini itu ada ke nilai jo particular bilo expected trading profit la bangke 6,08,420 amount of trading loss labang ke nil lo lapen interest from bank interest bank ke 4,500 salary staff salary pilo 1,80,000 lagi Pini meeting panel itu budget semua 25,000 lapen BOD meeting labang ke 85,000 ajar hem bangke apang bangket dukok bangket ko dukok stame kala bangke nai ledun bahini we ason ko latum silang na dako amasi lapusi as adjust pondet tibon mane hem bange bang thong bapan kiton pondet bangpi mane hem ke bahini we klang chot tumadu apang bangket tame bahini we nang klang dun chot cita to amasi silang na dak si latum ba lapu adjust pondet tiki sono me bang thong parman dia lase ala pubang asang ini apa bang jum hek nang nama la pisi latum lang tu pemani lo ka sap si pamilai de ti lo sono lasi Nijang Karbi Anglong bothat langso hongkram pen long kirong pi report Nordic Karbi Live. Tang tenona don thua Abirta arjoik tha. Karbi Anglong District Youth Congress pen John extended mai kangni. Patumi Chiti in Koranar Kebar ni Karbi Anglong District Congress Committee asai Hemalong ke DYCC pen John extended mai ing Nippon.
Bangso Mai Longalu Hisar Poman Pen APYCC Working President Poritos Roy KDYCC Mai Phu Mate Minister Barim Sumrong Hang Karbi Anglong Tramas Council Yem Barim Rotaningti EM Barim Asok Teron MLA Barim Joyraming Leng KDYCC Secretary Sukur Singh Kropen Chenglok Congress Along Ongdung Kam Kiklem Sibatum Chitongdun Bangso Mai Long Pachitondun si kapre asong pen chi orinti si bang thongker watrok se bang phu bang phiatum Congress Along chipa ogdun Lason si kedamtang ninia prang pen kipa dopon sit-in strike ajay mek ang thun pen pacharap si Asama CM Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Tramas Council CM Dr. Ramrong Hang tumame phi me kaipon Lason ahot 100 crores kichupang le maputhak CBI inquiry claim nang jipu tarampon Nonalangli Poritos Roy lapen PYCC klembang phu lapen Sukur Singh Timung ke DYCC Secretariat tumpen kaningja lapthe arjupon senang Media court tuman ni tum Karbi Anglong District Congress hen pen nali tum nangach tom thekpot aprangsi kadom ba jirlo kadom nili tum bangso pini effigy burning kedeng pon labangeli tum Karbi Anglong ake hai tulirong hang anibang ni je Karbi Anglong kidu kela garat hon ke ni tum tim Karbi Anglong no sini tum che songbon bo salang tum che chak pon sita men ni tum pini bangso ang theklong je Karbi Anglong achukidar pusi pudamji mate akai tulirong hang alang li bangke esi corruption thedung hekdam long lo ase alang li je 100 kelengkari chief minister package pen isisia kamlong hinini ki thom apne order ke olai alang li tum corruption ke claim je alang tum alam theke chipi pen pini chekang nam de pin son na thaksi forlen along alang tum hem asor mada courting jir tum lapente ONGC along stapena an along ni tum kelengkari thelong lo pini ni tum Karbi Anglong youth congress in mangini tum jasemet pen Karbi arar phan je Karbi Anglong arar phan ame kini pen pa theklong nang pachini nang pasini tum nali tum social media ahin bensi nali tum besini tum than pachinu je la bangali tum chok che la pentani tum jongon thip la ke eri re lase alangli se kubur betik ta jong se penene potani tum Karbi Anglong along suluk sodak pen la sopan siba in korea ave potani tum kache song pon ji phan ni tum sik ding delo la peneli tum pini stame la ke cheng bole nang tum matha dano lase nangli tum jong si siba in kori pipe mate nangli tum jong si chikubir thekte polote ni tum laso akeleng kriya puthak ni tum sodak pen kache song pon ji pansin ni tum sik pon bomlo ase nali tum ban pini Karbi Anglong ro almost ni tum pachini lo atogano stame nali tum matha igno Karbi Anglong akai tuliram ro hang kanibang kining je Karbi Anglong employment unemployment youth ban kerap ponji ni tum abar sabi ponji lakali pini bangke corruption si pathe munak lo ase non ke 100 si kelengkari klang bomlong lason thak si along sameni tum long documents nangle bomlo along sameni tum ban message nang bomlo je alang tum corruption lapuben long se pangbar et langdam bolote alang le tumke suri ason si corruption thegam longji la heloma Karbi Anglong ke thur alam loma mare tim Karbi Anglong tu lapuson si Karbi Anglong arat phan kejap ponji ma mate kewa ilang youth Karbi Anglong ayut phan lapuson si kerap ponji ma kejap ponji ma pusini tum arjudun lo alang li phan asinali tum social media mi samni tum jongdam daglo je kewang ilang ni bangkani tum sodak pen ke song ponji pansi chisik ponlo Alo, nili tum pudam mana ni tum theklang long Karbi Anglong long totally failure lo tim Karbi Anglong tum alang li tum pinian theklang long je Karbi Anglong long along le long alang li chipu CM dai CM se chipu 10,434 square kilometer 1 inch tapion e pus alang ni ninjel tang de kopia posi pini Karbi Anglong le jong si cherai ji pute mithang Karbi tum si ladak jetu board chairman mane land chairman pono alang li pini pius hajir kan pidera de alang li pini chithagro he delo alang jedam he delo mane people lo alang ni failure lo athe pius hajir ka pini da Karbi Anglong ara tung kisung chiri le alang li ke choklem da Karbi Anglong kisung boy minister pono ilun jono de Karbi Anglong along le along alam ki thang chini alang li tung ke just give and take policy silent padoi pansi Karbi tumban by pon bom asi non bangke Karbi tumba lulelo laso give and take policy alang litum ke bai pon lasini tum honte dam jela Karbi Anglong long land board chairman je pius hajir ga da koson sinanga dolong lok ma nili tum la sok question bang chini kang tu lapen ko pi posi Karbi Anglong radolong BJP charibi ong tum an kethe ke din kong tum pi posi la so chairman dengun thekte dan ma nili tum la si jongdam tim lo je alang litum
give and take policy do lasini tum hon thei lamang ke Karbi along Gifu Pen Pradeep Rongpa report Northeast Karbi Live. Tang Deputy Prime Time Abirta Lapuan se kang tonik lo kadu kabi phanta kurwang thu lapen to me thakme.